Srangsalo Hoijak Koktwmani Bisingtwi crime branch Sepahijala police te Kalamchoura Thanani Thansa Chaitokmwng bai Kalamchoura Manikya Nagar Amchaio Naitogwi 2 Lakh Siddi Bwsa Phuisai Khibijakha চাইলে না আবার গোবর কাঁচা গোবর মধ্যে রাখা এটা সজাগ করে নেব Haino hai feguni mane khunai no Naitogwi thangai kahaman mari manka crime branch Sepahijala police te Kalamchoura Thanani police pati ngote Koktwmani Bisingtwi shaman ka Srangsalo Hoijak Koktwma Manjaktongmani haike Srangsalo Sepahijala crime branch police te Kalamchoura Thanani police Chaitokmwng Naitogwi ongkhorei Kalamchoura Manikya Nagar Amchaio tongmani 2 Lakh Siddi Bwsa Phuisai Khibijakha hanai abo haike no hatio abone hatiro 24 lakh rang mari hai ingana hani bo shaman ka চাইলে না আবার গোবর কাঁচা গোবর মধ্যে রাখা এটা সজাগ করে দেব Hasteno fegmong krei snamnani nahar mongo police shakthare Chaitokmwng Naitogwi khorjak aboni bagino bufang Chaitokmwng jorawono Siddi Bwsa Phuisai Khibijakmani mangpli kasoi phaika abaigino tebo patimonoti Chaitokmwng Naitogwi khorjak tabo Kalamchoura Thanani police Bureau Report, Chini Khorang.